utaryamye aryamye aryamye Meme, viste. Mucho. Mucho ihangane muco muganga ariko araza. Bamutelefone muganga arimo araza. muganga muganga ni muganga akuvura. muganga mvura iki ni isokozo. isokozo Meme, turajya heza. Ariko mufasha Mana umviriza amarira yanjye Mana ngo wanje kuri kino gitanda Mana yanjye. Ngurira umuhungu wanje muri kino gitanda Mana. Mucho. Ihangane muganga ariko araza. Injira. Ure mucho. Mucho vite. Ndicho mwayachinguye kugira ngo abone kayaga. Dupingurire ngaho. Ndabona bayachinguye. Zikamara sa. Bya binyomoro murabimuha se? Yego. Ubona muka arimo kugenda yoroherwa ariko ariko arabamukoma. Badukomanze. Uri kukirisha papa? Mama, ntugire ikibazo mujye mumuvugisha arongera akagarura ubumuntu rwose. Urabona ko atangiye kuzana amata. Wa muti mu bagorozi bari batubwiye tuzavange na pomade. Mucyo urumva umeze ute? Wa mwana mwiganaga se yaraje kukureba? Aka kaboko siko yari yagwiriye se? Reka tukuvure Mucyo. Mucyo rero tuzagenda tujye ku muhanda dutembere tujye ku mazi. Ndetse mugororeka mu kaboko sibyo musige umuti kugira ngo akaboko kamere neza. Aka ni kakandi yagwiriye. Urakira? Na papa arakira, ejo tuzamubona ari muri salo. Nababara cyane. Reka turebe nawe. Uyu ni wa muti mu bagorozi. Jekatete yaje hano akora karaka afite mama ame mavuta. Mucyo. Mucyo urumva umeze ute? Urumva umeze ute? Urumva umeze ute?
ejo tuzajya muri salo dukine turebe televiziyo turebe niba abana badefanze. Ariko amaguru yo nta kibazo. Ko ndumva ntashaka ikiriho. Muzana amazi. Muzana amazi. Ndamuhe. Tubyure. Twegure mucyo. Mwegure mumfasha. Mucyo. Ejo azaba yagera rwose. Mucyo. Mucyo nywa amazi. Mucyo. Mana habwa icyubahiro. Inywa amazi. Birashira. Kuva atangiye kumureba yihesheje niyo n'amazi ari kunywa. Mucyo kuzana ibiryo. Mucyo bakuzanira ibiryo. Mama. Mucyo ejo azaba ari muri salo ari kugenda. None na bebe yamukinisha ukabona ari kumusubiza. Mwigira ikibazo. Uyu muti w'abagorozi wonyine bahita ntacyo utanga. Uriyamitse arihagaze kugenda icyama. Kura kwanza icyo ibikanwa wiziki nutambira ibyo mwize ndakuku vuga cyane nyau ibyo basha kunizingo awe mtu ukuri kwa mwini ibyo mwize mugera bya bindi by'ikingereza wa turambi
icyayi rero ndabona amaze kongera. Uratashye? Ndatashye ariko ikintu mbasabye. Ubwiye utariye? Njye ntariye ariko umurwayi twari tumaze kuvugana. Ndabona atangiye kuzana umuntu, atangiye kuvuga. Mugenzi mbonye tayari hasigaje kujya mumukinisha mukamureka akaziki kakina. Basha nako ndakamushirira akazi karagatamba. Hako mugiye mugerageza mukajya mumubwira ibintu bimwe ibintu byatumye abura ubwenge kwibutsa. Mugerageze mukajya mubimubwira bigatuma amenya impamvu yabuze ubwenge bwe bwibutse. Sibyo mama Mucyo? Yego. Urakoze genge kugaburira umuzukuru. Yego baramutsa muhira. Mugiye mutafunguye kandi dohesheje. Reka nkure mutavuga ko nabasusuguye. Yego. Asante. Yego murabeho. Murakomeye. Karibu. Karibu. Muribyura. Bamenyereye na Pole pole. Karibu karibu. Manza ni Ndumbasa. ndazizanye. Ndazikunda. Ndazikunda sana. I Burundi turakunda Ndumbasa. Sinzi niwanyu ko zimera cyane nk'aya. Ntabwo nazisika. Mungu hakuchuni. Kwanza tano yanjye. Pana cyo kibazo ahubwo urabushimira Imana ko yakize. Telefone mwihorere yumvi. Ako Mucyo ipana no guswa ari yanjye. Umva ipana cyo kibazo shimira Imana ko yakize. Umuntu y'ibimbo. Ntabwo muri ugomba gushimira Imana ko mubona nasohotse Ariko abo ari kugenda arushaho kureba. Oya, ibi ni ibintu by'isembure, azaba yayikuyemo. Mama y'abakobwa. Mushimira Imana, mwicare mujye kumukeka, mushimira Imana, mucyo yakize. Mama! Mama! Muganga aragushaka. Ari Mr. Smale. Niko biraza pole pole. Biraza ahubwo sister barimo kumutuka ngo yambaye ipantaro. Ipantaro nta kibazo. Yambaye ipantaro yamushikiye. Yambaye ipantaro yamushikiye. Sa? Yambaye y'abakobwa tonto. Mucyo. Uyu ni nde?
ntabwo mukwiriye gushimira Imana. turashimira gushokoje neza nukuri ikiyo kiri hese ngo ni ndasuka nkora muri salo n'ubwo ndamupuranse neza Kigali yanyuse ariko mama mucyo Kigali yarahindutse karame Kigali yarahindutse kubera habaye heza ugeze mu mujyi ntago wifuza kuwuvamo iyo bashoboye ubona ko nahindutse abantu b'i Kigali abakecuru b'i Kigali nibasaza wabaye ngiye kwa mama bazonyobegwa nabaye umujeni hari inkuru ebyiri nzavuga ningera mu rugo yego izahe inkuru ya mbere ukira kwa mucyo ukira kwa mucyo buriya twari twarihebye tuzi ko mucyo adashobora gukira iya kabiri gukora kwa kariya kana ntushobora kumva neza ukuntu uriya mwana nyina akimara gupfa iyo ntaronka amabukwe akiri muzima nawe ukiri muhira mumfashe kurera ujya mwuzukuru wanje nta kuntu nari kubigenza kubera mucyo yari yanduhishije nirirwa ndarira nararandarira narasengaga cyane urumva nuko ntasenga i Burundi ino narasenga birengeje urugero bamubwire mama mucyo kurera uriya mwana byari inshingano icya mbere nshima Imana nuko bakize nuko mucyo yakize uriya mwana agakura ariko sinarinzi neza harya ibintu ya ndwara bavuga umuntu arwara ni torogo umuntu agata umutwe torogo ni toroma mama mucyo wese wese niba ari ngo mbi cyaro kabisa urina ubwo nta nyumvise unanibwa kuvuga toroma ni toroma ni toroma baba we ati toroma mucyo yari yarwaye Imana ni nkuru ujya mwana wanje nukuri narasenze cyane hajya tuzohore dusenga umuntu adasenga nta kuboko kw'Imana za faronse ubwo umenya Imana yego uriya no yikomeraho ni byiza kuko nzi ko byose ariyo yabikoze we hingeje kuraba ujya mu kintu ntabwo uzigirira kuziko ubwo ntiwashiririye oya nanje ikirundi cy'i Burundi nikiramva unzanira nawe ukavuga gushirira unzanira ikiyo ndebe ibyo ukoze yego nshaka kuzanira kiro Champa n'abanyamugina ubu kurya kwaha ngo ni za saa sita zuzuye yamba ndi mu cyaro mba nifatiye nako kajumba nakameze ntamututira ntamenya ko nshonje reka da Skora. Mama mwambie ko nagiye kugize. Sawa bro. Hakugaruka kwibona ubwo gusatsi maze kuba rwinshi. Bakuyeho. Gusatsi maze kuba rwinshi. Mu bwawe. Ngiye nabi. Kise. Bimeze bite? Ariko hano ni tayari. Ahandi ni sawa bro. Marambye ngo najya kogushesha. Umwana ngo nanjye ngo arahita ambwira tujyane aransiga ariko ubundi ngo Skora uriya mwana ni uwande cyangwa n'uwe uriya mwana rero icara mubwire urabona umwana rero ntabwo wabuka umugabo witwaga Bosco wari utuye hano hepfo Bosco Bosco wari ufite umugore witwa Kabanyana
Kabanya na Marisha Butare. Ndumva namwiga. Bosco rero urabona yarapfaka akiri muto, Kabanya nakimara gupfa. Bosco yahise afata umwana amuzanira mama. None amaze kumuzanira mama aramubwira mumurerere kuko nta kuntu yari kurera umwana w'ukwezi kumwe ari umuntu w'umugabo ntabwo ari kubishobora. Nawe akajya amuzanira indezo, akajya amuzanira amafaranga yo kumufasha kumurera nyine. Hashize umwaka umwe rero Bosco nawe yarafunzwe. Umwana tumugumana gutyo ntabwo mama ari kubona Bosco afunzwe ngo umwana amushugunye cyangwa iki. Yamugumanye gutyo nyine nk'umwana we, umwana abo wacu gutyo. Niba ari twe babyeyi kuko nawe nta bandi bantazi. Uriya mwana ntabwo ari uwacu. Oya ntabwo ari uwacu. Gusa nyine nuko tumurera. Sinshobora kuryama atandyamye abana gusinzira. Sinshobora no kurya ibiryo mbese ntari kukareba ngo numve bamwe bari ikintu kimwe. Ariko ntacyo. Wowe umbwire mama ko nagiye mu mujyi. Haryo wavuze ngo Wogoshe ibyo bisatsi nyine n'ubwo bwana. Sawa? Ariko ibindi tayari? Ibindi ni sawa. Sawa. Bye. Ndayishyiramo uvuye kwiga sibyo? Ndayishyiramo uvuye kwiga sibyo? Ambaye ishati ujya ku ishuri sha. Sibyo? Nabandi ujya ku ishuri. Ambaye nawe gutajya kwiga ngo sinavuye se. Kabaga ashaka kureba filime. Kakana narakabonye gakunda filime. Kana kawe karakuze. Maze gukura pe. Kana kawe karakuze. Se ntubibona? Uvuze? Kana kawe karakuze. Ntabona n'ibiro sigaye bindusha. Se ndi gutangaye. Uvuze ngo? Ndavuze ngo umwana wawe yarakuze. Umwana wanjye wese ni umwana. Nari nzi ko wakize. Uyu mwana ntabwo ari uwawe. Uyu mwana si uwawe. Nyina akimara gupfa akakara agasiga akakara. Sinakwahise ubura ubwenge. Nari nzi ko ubwenge bwawe bwagarutse bwose. Ubu ntabwo uramenya ko uyu mwana ari uwawe. Uyu mwana uvuze ngo ni uwande? Ni uwawe. Nabyaranye nande ryari igihe ki? Demayi.
ninde agutumye uvuga ayo magambo ngaha? Ninde agutumye uvuga ayo magambo ngaha? Ninde agutumye umubwire? Ntarese mwana se wamucyo. Suwamucyo sa ndi mama mwamwitiri. uyu mwana ni uwanjye. Urankoreye ibara Demayi. Ndashaka kugira ngo mumbwize ukuri umwana n'uwanjye si uwanjye. Wowe murambwira ngo mfite umwana bibusene. Mama ibyo ni ibiki koko? Mama mfite umwana. Uyu mwana ni uwanjye, ni uwanjye. Oya. Mama ni gute nagira umwana se ntubimbwiye? Mama ibintu na kera kose nabyumvaga mu wenda agira umwana ntubimbwire ukambesha ngo nabuze ubwenge bwibutsa. No! Ntabwo mbyumva. Demayi mwabikoreye iki? Niye mpamvu mwahishe mu cyo kumwana ruwe ko? Mama warampemukiye mukambesha nkumva umwana ndamwiyumvamo nkumva ibiki byose nkumva sinshaka kurya namubonye warangiza ukambesha ngo ibiki none kumva umwana n'uwanjye kuki utabimbwiye? Mama warampemukiye uri umugome. Wewe ni gute uri kumisha ko umwana n'uwanjye? Usundi niki gituma mutamubwije ukuri? Mama warampemukiye. Mama umwana n'uwanjye. Ese ibyo mbona aha ngaha ndabifinda biki? Warampemukiye. Ibyo mbona aha ndabyitegetse. Uramisha ko mfite umwana. Uri umugome. Oya nukuri muco. Ndatubwire. Ndakubwira uko byagenze. Nukuri ko nguhinga ndakubwire mbabarira. Mama wisaye basi. Mbabarira ndakubwira uko byagenze muco wanje. Sinabiguhishije ndabishaka. Muco. Iyo ndakubwira yuko uyu mwana ari uwawe. Nukuri kw'Imana ntiwari kubwira. Ndibwira mama we ari hehe? Ego. Iyo ndabikubwira mwana nje ntiwari kubwira. Turura ndakubwira uko byagenze. Warampemukiye. Muco. Hinge ndakubwira uko byagenze. Ndabikubwira byose ndakugusabye uturure mwana. Mama Maria. Mama Mucho. Karibu iko ndani, karibu. Mama Mucho. Ngiriwe. Kande. Mimi tunawaelewa. Yes, sir. Hey. Padano kunasiganga. Yego. Asigara nsumba nsigaye mvuga muri ndaramye. Daya. Yo bite. Amakuru daya. Ta. Daya nabaye muremure. Dosigaye mvuga meze nyi. Waze gushika imyaka. Usasuzugure. Imyaka 18 irabaye. Hanyuma se. Urakabona Kamuco nako kari. Kamuco kuntu kangana.
uraho yo umuco yarabaye umugabo yabaye umugabo pe aha mu nzira ariko singira ngo wabyaye ndumva warabyaye haca nk'imwe nk'imyaka 2 nanjye ngahita mbyara yego mugahita munagenda karibu rero okay star muco urabona mbere muco yakuze imyaka irenga hafi 18 abona ka muco karakuze karabaye akagabo mu myaka irenga 18 yakuze ubu ntawonera ngaha mu nzu yabaye umugabo kuri ndabibona abana bakura vuba ubundi yatinda inda yego ahise aza n'imbere yawe rega muke nawe uri kwitetesha kuri kibazo ka mama wawe rero ikinyarwanda ntacyazi ikirundi gike gike igiswahili cyane yasize afite umutwe ukomeye yo disi mbona mu myaka irenga 18 mu maziriya ni nyinshi pe mwari muraparika yego murakomeye yego n'ukuri ariko nanone ibintu by'amasukari ganiriza abashyitsi igiswahili nagawe ntukizi kiziho gato mama daya amazi natetse n'abazaniye akaji ntacyo ari cyo wahisemo ntacyo ariko wayatereka birakunze gufasha ashada ntacyo mama mucyo ndizere ko utazasubira rero oya sinzosubirayo kubera umushinga nawe wanje yarapfuye urumva iyi nzu ni iwacu twarayipangisha sasa bandiha amafaranga make cyane nahisemo kuyibamo n'akagahungu kanje turayibamo nyene umukobwa wanje ujya mukuru wa mbere wa kabiri yego skora nyumvise umbwira kuri nizo ngo nimba ari scolastique abamama wanje yego urumva hanyuma i Burundi sinzasubirayo none imipango uba ufite Asha nta mipango mfite ubu ahubwo nukufuma amashuka gusa kubera nta bindi mbona yandi wanyeretse no gusuka tubayeho gutyo n'akagahungu kanje yego nanjye rero nigumiye muri bya bindi byo gukora montage bira byo kweditinga amafoto ukayagira neza bira byo kweditinga ubukwe umugabo wanjye rero yakomeje iyo ngiyo Haiti aza nko mu myaka 2 cyangwa imyaka 3 cyangwa imyaka 4 namaze no kubimenyera yagiye nyine kurwanirira bariya by'umutekano bari abantu bari mu kaga muri kiriya gihugu cya Haiti yakomeje kuba umusirikare mpamvu ibyo kubyara ngewe ntabiteganya uyu nguyu Diana wanje nonye mugabo uracyarimwo yego nukuri harimo na batatu wowe urashaje byari mucyo rero yarakuze yabaye umugabo pe umushinga naye na mumilionera ha munzu reka da nari yabaye umugabo yabaye umushinga naye nta mumiliyongora ko ngaha ntacyo dutera no kuri reka undi hatinda inda imyaka irengahe atinda inda uri kweza ku maganguka ko abana bamera ariko rero ntabwo duteba turagiye muzogume mudusura oya tuzabasura tubari impande umubano uracyahari nta kibazo pe Daya tugenze neza tuzamuke tugende arenze imitwe y'inzuzi yego yego
Gotomera. Ya pombe inanishindaga. Ukona bati kuna mama angema kutekesha. Hiyo pombe inanishindaga, acha ndi ndani nitakunywa maziwa. Chapo mtumisha taini. Niko ndani. Kale ile laptop kulitia wapi? Iko pale juu ya nani? Juu ya garderobe. Murahure muramenyereye. Yego. Asha twamenyereye pole mvuye ku rubanza. Ese niyo mpamvu nagutegereje nk'iminota 5 nayo ngiye kwigendera. Nukuri nayo ngiye kwigendera. Yo nari gushavura kandi nje ningoga kubera wowe. Yo bese. Yego mana muramenyereye rero. Cyane mu Rwanda ni heza. Yego. Mugabo ku mugoroba rero. Yo imbeho ihari. Irazura inzara. Nuko mwumwamenyereye ahantu hashyuha. Ndikujya numva Burundi kuba ko nari nahagera. Ariko nanone cyangenzaga rero. Mucyo. Muriya Dayana. Basigaye bacomekanye kuri umugenzi. Baracomekanye. Nukuri Bacomekanye gute? ndagira ngo turebe ari abantu. Mucyo na Dayana. Ngiye bamaze kunshisha. Kubera? Umva ni hatari. Uzi ukuntu bimeze? Baracomekanye bya bindi bidasanzwe. Nukuri Ndaca gutya munsi y'urwonko. Mucyo ntasibi wacu. Buri ndakanguka asanga mu. Nakwiruka asanga mu. Noneho mwirutse gusohoka hanze asanga ibiryo byashiriye neza byose. barimo kuganira. Bari hehe? Munsi y'urugo. Bashaka ubushuti bubandanye. Ubushuti bubandanye bangana ni batoye. Ni bato ariko noneho si bya bindi wumva ngo ubushuti bw'abana byo birakabije. Noneho merutse kuva ku isoko ntaruye ibintu. Ibyo nabonye nagahomba mu. Bari bari munsi y'igiti mbese basa naho bafatanye isoni ziranyica mbatambuka nk'umuntu utabaho. Noneho bigeze aho ngatekereza ese uyu mwana mwirukane abo umwana w'ishuti. None navuze ngo banze bikubwira umwegere mama Mucyo urabona uriya mwana ni umwana umwe w'ikinege mfite. Nukuri uriya mwana azantera iki utuma nakwanduranya n'abantu. Rwose mbabarira wicaze Mucyo ubimubwire ejo udasanga dupfuye iby'abana rwose pe. N'ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazize inarashatse azize inarabyaye. Ariko njyewe ndumva kuri njyewe nawe ibyo bintu tutabipfa rwose mbabarira wicaze. None umukiza gute? Wowe urafite ikikwemeza ko bakundana cyangwa nibyo wibaza? Ubunje kubwira nzi yuko arwamo nta bimenyetso mfite. Buri munsi wanjye Mucyo ntagira siba. Ndamukura nk'iyo kotsa. Oya umubwire neza. Umubwire neza. Ndatambuka munsi y'urugo nasanga. Mukanya gato nanjye kumva umuntu ari kanze gize nkabona ni. Mbese nta gisibi wanjye. Bari abana tutabafatiye imyanzuro hakiri kare. Bazaguteza ibibazo. Ngiye ndi kumva mu mutima wanjye harimo akantu. Urazi rero icyo tuzobwira. Je Mucyo nzomwicarika hasi. Wowe usa nk'utinya. Je nta mwana yoza n'uburofu imbere yanjye. Nzomwicaza hasi ambwiza ukuri. Kandi abimbwiye. Nakuntu yokurikira umukobwa wawe kandi azi ari nka mushikiwe. Erega ni nka mushikiwe. Cyane ni nka mushikiwe. Kiriya kintu rero kubera uriya mwana mufite ari umwe w'ikinege. Ncemenya ingere uzomubwira. Nta gihe Mucyo yigeze gutaha mu ijoro hafi nko mu masaha 4 akakubwira ngo iwacu hari amafete. Ntayo kubeshya. Ni ukuri kwa Mungu. Dayana yaraje arambwira ngo numpamagara munsi kuvuga ko ngo hari amafete. Ndavuga Rinda gahamagara karajyana. Oya mureke kwimubwira. Kabimbiza ukuri yo nzomwica mama Dayana n'ukuri kw'Imana nzomwica. Icara umubwire neza. None rero nagira ngo ari ibindi byo byose nakubwiraga kugira ngo umufashe turi kumva twabagorora. Igiti burya kigorora kikiri gito. Kandi urazi umukeke bawugorora ukiri mubisi wamaze kuma n'ukuri ntugorora. Kandi je nawe
je nawe nidufatanye kubera ndazi ko utazomfungisha wewe. Oya mama mucyo reka ngende nicyo nagira ngo ariko hari ibintu niko ndagira ngaho binifanya nistrike tena lakini mama yako noko sana sinamshaka mama ariko nta problem ibintu byose ni Imana abipanga suko I missed you. Nimekumisi sana. Sana. Ngeni misi ndio kuna kuja kila siku nyumbani. Siwezi kuja. Hamjui mamangu. Mkali. Basi unakuja hapa mamangu mimi mzungu ni mzungu. Na mzungu wanje. Sawa. Lakini mamangu sio hivyo. Sasa wewe hauvioni? Unakuja tunajishindia hapa sasa chana na hiyo. Hawezekani. Kwa nini? Naweza kutaishije na mamangu. Hamjui kwa mkali. Sio mpaka vijue. Sio mpaka vijue. Misi sana. Hata na mimi. Kweli. Kani msivu sana. Haya. Basi. Ungefanya mbele. Haya. Nakuchukia. Okay, nakupenda, nakukunda. Nakukunda. Niambie tena. Nakukunda. Okay, hapo sawa. Hani. Ndugu achukaje mimi basi. Mama nagawa bishaka nakashaka kutubanga. Tubireke, nta problem, ni ibintu bisanzwe sibyo. Bisanzwe uko yako mwana kibazo na kimwe afite ariko nakaribu bisanzwe. Noneho ushaka je kila siku unakuja kwenu? Hapa takuchinja. Hakuna tanichinja, wewe utakuwa unakuja hapa tu kama hapa atakuja. Sasa mama yako si rafiki yako. Nani? Mtoto tunapanga na sisi siku zetu. Wao kivyao na sisi kivyetu. Sawa. Tutakuwa kuja papa nyumbani chana naye. Nadhani tutakuwa na mtoto sasa. Banzikia hao mwana hiyo hana cheka kama nenda kufunga. Hawasha kumkwana. Bajya munye kwa mukisa makuru ya mai. Ananasi ngote. Uri kumwe na mucyo no model. Aja ndayitse kuzana ne wazana icyo kintu. Wako ni cyiza mucyo. Ndita gikunze. Aje rero akiga mama ako mbaruka. Ese undi ukunda nde? Karakana kabutomboye rero. Ifanya nyeri takaye. Ifanya neza neza. Mbaye ko nta kibazo. Singo umbira ko mbaye ko mushimuje mucyo. Ngiye kuzakina byashizemo. Byashizemo ku buryo mucyo kazi. Bise ko mwana byagiye urundi wabaye. Cyabana igiye mbona Michael kumva ndakuruka ejo ndi yazanga nayo wanzaniye n'umwe. Nyene mbona ari cyiza ariko ndakunze pe. Ndakibona ngakibonamo Michael. Aho utagishaka kuzakinyihe niki. Sana mama yanyice ko namushyigikiye. Mwana ndapfuye. Telefone irimo irasa nanga yandi irimo
ngiye gutaha niba bari kumamagara nahise mushabya urukundo ntabwo rugira siwamenya icyo rukurikiza gusa niyo ku buryo na Michael iyo mubonye mba numva neza mba numva sinzi ukuntu kera wamukunda cyari kera wasanga na muco uzamuka cyane filime shaho mba numva ntazi numva sinzi wagira ngo nari uburozi muco kuri mpamvu mukunda nta ibintu bijyana nibuka se wamwana tugerageza yagiye muri Canada byarenze gute ni bene wabo ibintu yakoze sinzi ibyo ari byo mwana nashakishaga byataye turajagaraye aho ngaho turajagaraye imana amasaha aragiye sibyo reka ntahe ugenda nk'uruse nkagusura wihuse uzandaza ryari uzabanza uze kunyishura uzaze kunsura wirirwa hafi gusura duteke ngo muce ntabwo yanyeze ngiye ko hari igitekerezo n'ibyo gusa ushaka ari uburozi bita muto kazi werekeza gusa iki gipupe ndabona nzakijugunya kuko cyo nyibonye nkibonamo Mike njye ndabona ari cyiza cyane uzakinyihera kugira ngo kijugunye karibu ca hirya urufunguzo rw'aha narubuze mucyo unyibutse utera Ego. amakuru yawe Ni meza. yego karibu Ego. Bite byanyu? twari turi aho yewe amakuru yawe mama mucyo Ego. ye misiyo yawe se yiriye Hariya ntabwo watuzaniye indagara ifu y'uburundi Asha nazanye utwana tumikeke. Ego. N'ubufu. Urumva ka muco niko kaguma kavuga ati mama ati mpereza natubirishire Diana. Naje nkamubwira ati rindira je nzogenda je nyene ndamushire mama wewe. Yego. Mugabo nasigaje dukeya. Yego. Yo. Ewe njya ubufuvu i Burundi. Yego. Yego ndagara tubisi. Nuko rero watinze inanga hanatwe dusigaye dufite uruganda rwa Kinazi Cassava rusigaye rutunganya imyumbati rukayikoramo imyumbati myiza yendata hakavamo ifu buriya bugari umva ko muvuga ubw'iwanyu Burundi ntawe uzongera kuburya Nukuri? Ntawe uzongera sinzi ubugari bwacu bumeze neza abantu baburya ata n'imboga ziriho baburishije bakaburya kaburumanga ubwira rero ngo usigaye burya aboroheje abakuru yaba baciriritse yaba bari hagati bose bararya kuri buriya bugari none hanyuma ntabwo twunzaniye se waciye hirya uradutanga ukuntu rero bimeze utari wagira n'icyo uvuga ngiye kugenda njye kwitegura tumanukane kugenda njye kuzana n'utwo tubiri ndaduteka nijoro muze kuza urwaye ibicurane narwaye gripe noneho nimugoroba muze kuza mubatekera kuri mugari mwumve uzongera kujya Burundi kuzana ifu ahubwo uzazifana ntakurikina ugende ujye kuyijyana iwanyu Burundi uretse urabibona reka nzashyiremo agahuza ubwo tumanukane yego
shikama ibiki Diana nubona guha ibintu ngo woza wabitaye hariya wibereye hano we mucyo iki gitondo waje gukora iki wasabye uburenganzira ngiye kumutelefona mubwira ngiye kumutelefona maze ko yaguhaye uburenganzira bwo kuzana mu gitondo na iki Diana Chano. Febide! Urugendo duherutse muri Tanzania rwagenze neza watuzaniye iki byagenze neza usibye ko tugera Dar es Salaam habaye akabazo gato k'indege ngo sinanabizanye mama buryo yise ufata indege uhita ugenda iyo biriya gahunda z'akazi dufite amasezerano buriya ikigo cyacu gikorana na Rwandair dukoresha indege zabo nta kibazo hari icyo tuzaniye Tanzania nivugiraga biranyibukije ahubwo mama mfite umuzigo mu modoka ndaza kureba ntabwo nakwibagira rero umusazi nari maze kwitegura ngiye kugenda uragusiganye na Diana muganira ngiye buriya tuzongera duhure muri iriya minsi bikase naho musezeye wawiriwe ndabanguka utishimye sha please ko warakaye impano nakuzane ntabwo yakunejeje please kunda abana urumva nkubwire nindamuka ngize amahirwe yo kubana nawe tuzakora umwana ku buryo mpamya ndashidikanya yuko azaba mu bana beza muri iki gihugu se kutabyishimiye birakubabaje wabaye iki dusohoke tuva hano ese kudaheruka kwisukisha byagenze bite byagenze bite nta kibazo na kimwe umva please ndagukunda pe urabizi ariko no umva ariya mafoto wabonye kuri WhatsApp niyo atumye urakara gutya nakubwiye ko bari abakozi dukorana baraga ibyo nashatse gusobanura ese ufite ikihe kibazo mu by'ukuri mbwira uramenya ati ibintu byacu twagiranye bigasibwa n'akantu gato cyane mbabarira wibuke dada yuko akantu twagiye tunyurana njye nawe twakundanye nta kintu mfite nkiri mu buzima bw'ishuri please nyumva neza ibuka dada birananejeje kubona ucyambaye ibi yuko n'impeta nayo kwambikiye sibyo please dada iki kikubabaje come on ntabwo ushobora no kukisinga ku itama bwira wabaye iki ku buryo ushobora kurwana kisi yo kwita mukanga wumva isoni ari njyewe wambabariye oya mbabarira sibyo mbabarira ndacyagukunda intebe yawe nta wundi wayicara mu mutima wanjye
reka nigire mbitekerezeho ahubwo ukeneye igihe kiki igihe kiruta imyaka 10 n'ingahe tumaranye gihangane nigire mbitekerezeho kumva ntaramera neza mu mutwe wanjye ahubwo hari ibintu mama yari yasize ambwiye gukora ndumva nabikora. Dai, please basi ngwino umerekeze. Bite byanyu nta maraha yabishe ariko ye bite Shikamoo. araba ujambo akazi kikabishe mama arakomeye Diana tugendera cyane iyo ndi mu rugo irunguru ryanyishe ngavuga reka nze mbasuhuze basi kanya gato yani irunguru irabica muhira nguri bari bishe muhira yego nuhiga imyabavuze Calmo. ariko uyu mukobwa mva mubwire urashaka iki urashaka iki mva mubwire uriya mukobwa nutitonda aka gatwe kawe uranyumva neza uyu mukobwa ushobora kuzamuzira uzamukurikira be careful jinga toka we we non Michael urakubise njyewe nuti muti uzaba ntabwo ukunda ntukanyizirikeho
bo turi aho nta kibazo. ariko ntiwari uherutse no kudusura haciye iminsi myinshi nakubona. Ya mama ndumva nuko nawe maze iminsi nkorera mu ntara, ariko icyumweru gishize nageze aha, sinzi niba Diana atarabikubwiye. Icyumweru gishize nk'aho nko kuwa kangahe? Hari kuwa gatatu. Kuwa gatatu? Kuwa gatatu ntabwo nari mari, naje bwije, naje hafi nko mu masaha 4 nasanze banaryamye. Diana se ntabwo yigeze abikubwira? Oya nuko nasanze banaryamye, urumva n'urubyiruko rw'ubu nasanze baryamye ntabwo yigeze abimbwira. Mwari muri aho ariko? Mama urambabarira ko ngukuye muri saro kandi nsanzwe. Oya nta kibazo, vuga wisanzuye pe. Sasa mama ikintu nashakaga kuganirizamo gato, ndabizi waratureze nk'umubyeyi kandi wabanye n'iwacu cyane rwose, cyane n'inshuti. Muri make rero nakunze umukobwa wawe Diana, naramukunze mama, ariko nanamubatumyeho, sinzi niba atarabibabwiye. Njye nifuzaga ko biva mu bushuti busanzwe tugakora tukereka umuryango ibirori, ariko mama Diana mbona agenda ahinduka. Hari ikintu kibishimishije, njye biranshimishije cyane. Sinzi ko ukuntu bigushimishije hari icyo bishobora gutanga. Kubera harimo imbogamizi mama, Diana afite undi muntu. Oya kakandi kakabwa kakatutu kariyaga. Oya kariya ntago kagukanga, kariya ni nuzana munsi gore nta kana gato barigana gutyo nta ibyabo ntacyo bivuze. Mama kariya karanzengereje cyane ku buryo Diana muvugisha nkaho natanyitaye cyane rwose. Oya kariya ntacyo gatwara. Oya ntacyo kariya ntacyo. Ibubu gato ibubu icyakora kakandi kasharubarade kariya. Murakavuga utya ariko karanzengereje. Oya kariya ntacyo. Diana yampaga ubu ngubu karagiye. Oya njye sinshobora kubyemera kubera ko wonzi bari inshutu. Nagahungu bita mucyo kandi kariya kantu nakantu k'amafuti. Oya sagahungu nagasarigoma kakamaye wowe. Nawe mbese urakazi. Ahubwo umwana wawe ashobora kuba baramuroze. Oya reka muhamagare biriya birashira. Diana! Biranga usuza umugabo wawe. Nanjye se nihutira guhita mvuga ngo umugabo wawe. Mama ubonye ibyo bintu uvuze byari bingiriweho. Diana ndamukunda, bari mu mirimo. Cyane kubana na Diana. Nta kibazo, nanjye ndagushyigikiye kandi ndabyishimiye cyane. Ikintu nkunda ya Diana, reba ukuntu aba ari mu mirimo, si nk'abandi bakobwa baba bateretse inzara nka Mama, ukeneye uyu cyangwa ngewe nk'umwana wawe? Mike, kumvikane niba ushaka amahoro, sinzongeye kubona mu maso yanjye. Mama nta kintu numva, njye nta mahoro nabonana n'uyu muntu. Umuntu tuvuganisha mbere mwaka bitagiye twazabana amahoro. Ntabwo mukunda, ntabwo ngushaka, wikomeza kunyihambiraho yo. Uzagachi kuko mukunda. Mama, iki? Daya, uriya wita mucyo azakubera mwijima kandi n'ibizatinda. Mama, mfite ibintu kuki Diana agenda kuri iriya mayibo. Ihangane ngenda asa kubyikorera. No. Oya nta kibazo mama, ntacyo. Ntacyo. Iyo uzabamira mama kwikute nawe. Ari hano. None se murakubina mbega kama mapema nisije. Bigutwaye iki mwihorere? Murongi kuja nyumbani mamangu mwinje mzungu azakapa kitu. Auzajiza kumsura na uzaji wanzi wanyo uli munsi. Problemi sio hivyo. Problemi ni mama. Mama wa Ndio twakora iki niba udashaka urukundo rwacu uzandeka uzanyanga. Siwezi nikakukata siku moja lakini tu tunafanya vitu na akili. Sio hivyo. Nipange.
Tukafanya video Kristo kwa matata sasa. Nisikilize. Eti Diana, unaenda wapi? Napenda tuishi pamoja. Diana, nakupenda sana. Unasikia gisi kasauti kanatoka fresh? Nipe right sikia. Nitakujimbia Justin Bieber. Smile, I smile. Kasauti kazuri sana. Asante. Niambie sasa. Unapata kama kuna vitu vyenye kama tukijituliza tutakuwa na matatizo. Nashaka wazazi wetu si wote, tuambie ukweli wetu. Kama sio mama kwa vipendi, lakini mwambie kweli. Mimi mama kunamwambiaga kweli kila siku, ndio maana tunasikilizana. Nanyi mkizukuru mmoja yuko hata pia mtakubalizaje? Hivi atakubali tu, mwisho wa siku atakubali. Mamako tabia yake inachanganya kweli, lakini vitu vitaisha tu. Kila chenye mwanzo kinakuwa na mwisho, sio hivyo? Mkija kuenda pavuga niambie. Okay, mwisho huko sasa. Mwisho huko. Diana. Stop. Nakubwiye ko nagushaka hano mu gitondo. Nakubwiye ko nashaka hano mu gitondo. Yo. Mama, pronto. Mureke nakubwiye. Nakubwiye. Soka. Soka vuba. Soka hano. Uwenda kwica. Uwenda. Nakubwiye biki. Icucu gusa. Uretse wowe nakwica uraza kumbona uretse. Nyewe mama njye uri kumbangami. Uwo mugabo mushaka ushakira njye nta n'uwo mushaka, njye ndashaka mutima wawe. Karibu. Mbabarira. Ikintu kinzanyana nuko kwiyama. Ndakwiyamye umuhungu wanje ku mukobwa. Desha nta ngoro umuhungu. Nimbwa. Ndakwiyamye. Nimba aricyo cyabazanye. Muturutse Burundi, musubiyeyo utuguru tutava hasi tutagera hejuru. Urabyumva? Nicyo cyari kinzanye. Wumvise? Mvugane buhoro basi. Kinzanye hano nuko kwiyama. Ibyo urabizi? Nje kukwiyama, sinshaka ko umuhungu wawe yongera kwinjirira umukobwa kuriya. Nta nubwo ari n'umuhungu, nakabwa n'imbwa. Ntabwo nshaka njyewe ko azongera no kungarukira hariya. Wabyumvise? Nibiki twumvikane ibiki umuhungu wose ibintu ari kunkorera umukobwa hirya mu kinda bafata handa bagiye. Ntabwo mushaka, nimba ari ibyo byabazanye muvuye i Burundi, uzi ukuntu mugiye kuzahasubira utuguru tutareba hasi. Nuko kandi mubwiye sishaka umuhungu wawe. Nta sishaka imbwa yawe kwiza iwanjye. Wabyumva? Sivyo Mama Diana, tuvugane neza buhoro turabavyeyi. Nibiki kushitse untuka? Uzi ibintu umuhungu wawe ari kunkorera umukobwa? Ngaho musinzu, ngaho hehe, ndi kubona desha ndanamwime hazongeye no kungarukira mu rugo. Twarisha utari ko tugiye kwicana kuki kubana. Mbe mbikubwiye. Wabyumvise? Nibyo nta kintu nshaka kukubwira.
urumvise sinzongere kubona imbwa yawe ivuye hariya ije uvuze sinzongere kubona imbwa yawe ivuye hariya mu rugo ije hehe iwanjye yumve ubishyire mu wumvise umuhungu wanje ni imbwa reka dahanaga ari umuhungu imbwa kazi yawe niyo yamukurikiye imbwa kazi yawe niyo yamukurikiye ntubona uko waje si imbwa désormais ntuzasubire ntubona uko yahamagara umuhungu wanje ntagakize Ndio maana kuna kula pilipili sana, wewe ulishakuwa na mwanamke. Nicho gitu mugumu gipilipili cyane. Mucho. Unaanza hivyo? Ndatanguye. Urazi ivyo mbonye mukanya wewe. Vitu gani sasa? Urazi ivyo mbonye. Yaani urafiki wa mimi na ule mama unaisha ajili yako. Mama gani tena? Mama gani haumjui? Haujui mtoto wa watu mwenye unaharibia wewe. Haujui mtoto wa watu mwenye unaharibia. Ule mama amenitukana, haini kwa kujiagarara yeko. Haini kwa mdomo wangu. Nafikiri kama angenilaza maiti pale. Mimi namfungulia, najua tu kama ni rafiki yangu, nataka kumsalimia. Mucho. Mwanamke gisi alijinitoa, gisi alijinikunguta. Ulikuwa nafikiri kama nataka kuniangushia kule. Mucho, hivi ni nini na mtoto wa watu kweli? Hapa nchi ya watu hapa Rwanda. Unataka nifanye nini? Unataka kunikokotea probleme. Mucho. Izi ngorane ushaka kunshiramo niziki mucho. Ushaka muhunganga mu Rwanda kandi. Babako mimi nimetoka kule Burundi juu ya probleme ya babako gisi alikufa. Uko unanisikia? Gisi babako alikufa. Sasa wewe unataka kuniletea probleme, ungali mtoto mdogo, unataka kujisoka mu mapenzi. Unaingia mu mapenzi mtoto wangu, utanikokotea shida. Mama, je, wa mkobwa ndamukunda. Tena cyane mama. Ule mnyaronda nampenda mpaka nasikia binanizidi kipimo hata mimi mwenyewe. Nisikufiche na kuaminisha ukweli. Mwacha kufanya nipeni kale nyuma kako uwani. Mnitolee mahali niowe vitu biishi. Unasema? Nasema hivyo mama. Unasema nini? Unasema? Nasema hivi twende kwa chumbani Mungu wangu. Washaenda kuoa wewe. Washaenda kuoa. Wanaanza kukula kulongora. Shikamoo. Uragarutse kunkumishiriza umukobwa? Uragarutse? Ndakwiyamye agakungu kawe na Diana. Singushaka kongera ikora n'ubuya kujyaho. Umvise? Uri kunyumva? Reka mazingu basire hano. Ngo kaya uriya nta kintu yakumarira. Uriya ngo nibwo buzima bwawe. Umwana none yakumarira iki? Kandi gwe kaya kabwa kakumarira iki? Mama mucyo nagari ngari yambira. Mpamvu ngize ukuri. Uriya n'ubuzima bwanjye haba mu mvura, ha mu zuba, twaba mu bukene. Ketse ni ushaka kumbura. Ariko ubwo ujye wibuka yuko ari wowe Fred. Ujye wibuka ko ari nawe kinege fite. None se niba ndi kinege ko ushaka kumbabaza? Niki nagukorera? Niki nagukorera? Ushaka kumbuza uwo nkunda. Uriya yazakugeza kuki yazakumarira iki? Banza urebe wowe wakunze. Icyo uzakora cyose. Ketse ni ushaka kumbura. Aho waba ushaka kumbura. Cyangwa se umwemerere dukundane ko ndi kinege cyawe ukaba ushaka kumbabaza. Niki ntagukorera? Niki? Ubona ukuntu nitanga kugira ngo ukure.
reka rero mbanze nkubwire uriya urabona yakugeza kuki Kamukunda mama. uramukunda uzi ikintu ngiye gukora nta nubwo nkikubwira ngiye kugikora uzakirebesha amaso Mama gikore gakore nanjye nzagakora. uzahita umwibagira maze tuzarebe nimba ari wowe mubyeyi cyangwa ari nde ndi umwana kuri wowe uzabibona. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe naje ndakwemereye sinzosiba na rimwe. Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe naje ndakwemereye sinzosiba na rimwe. Mu bihe bigoye mu bihe byiza mu bihe bigoye mu bihe byiza zoko manje inyuma yawe kunsigurira yuko hari abahungu benshi baje bakuririra bagusaba urukundo kumbe bari bafise icyo bashakaga bari bafise ikibagenza baronse icyo bashakaga ntibabaye bakikwerekwa bangutaye akanuka nicyo gituma mbona wama wifumbereje. Abahungu twama dukora bibi kubw'ingeso zo guhemuka uhemukiye uno munsi uca kabiri nawe bakabigu Diana uramuzi wo muri rupangu ndashaka umuhe ibihite uramuzi ewe genda umuhe hanyuma uca ugaruka ndaguha singane gira n'ingoga gira n'ingoga.
uramushakira iki Ngiye kumuha. ruzana hano ndarumuna Diana mama. Nakubwira Diana. Sawa genge. Sema ko numvise hari umuntu uvugana nawe reka n'akana ntazi karanga we nyiha akazi nkabwira ko utamuha rero ari kukuvana muri biriya byo kwiga se Dana, warangije kwiga? Genda ubirangize. Genda urangize kwiga. ndaje mama Uri gukora ibiki wowe? Jya kwiga. Jya kwiga. Genda ukomeze urangize kwiga. Dana, genda ugire buriya bintu byose biri kuza ku meza amashyize byose kabisa ubikureho. Kubiteruye wowe ntabwo birashya wowe wagize ngo byariye